हम विनल प्रकाश है, गोल्टन तमुआ में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambul binaka. Se koe ongo na pakaleleka ni no ande tukutuku na mbongi ndindai. E pakatala o via ampile na leo ni palimendi na tukutuku e pakarita ko leno rangere tambua mai na toni beisanga. E pakarita ko ngere tambua e so na tukutuku ka pakatala kina na beika sa kaidi pakauti na ministani labo. E ka opile ni ndondonu be ngere tambua me rede pinakatale manta na benga rabi ni songo pa politiki e levena. Ia e kaya ngere tambua ni ndondonu me kilande ipakitiko seid kayum ni oko endingi taki menda uni benga rabi. E ka opile ni ndondonu mena ndo tuvan apakabinaka o ngere tambua na nona bossa e na loma ni palimendi. E toko no opile na itubu ilabo ni ambaki bo ni matani tu. E pakarita ko Professor Biman Prasad na ililu ni National Federation Party ni sianga ni pakai malembale na itubu ni ambaki bo ilabo ni matani tu. Ia e pakarita na matani tu ni tomana menda o pakarita ko Prasad e so ni tukutuku e sianga ni abutaki e nandina. E ka Prasad ni bunga ni tubu e me katibaki e pakatakila na rakin-rakita ni mbulo bo ilabo ni matani tu. E kuria kakaya ni CBS artigo nandina uni matani tu kame na soumi rautini 2.2 na bilion dola. Na maki menangay solia na nonay tukutuku o Aya Said Kayum na minista ni labo e na muni madhaongo. E pakatalaw Alexander O'Connor na ibukubuki ni minista ni mbula na itukutuku lastaki e kaya o sitibe ni Rambuka. E kaya o Rambuka ni siyang ni taudoko e bunga na bingarabi ni tambana ni mbula e na nonda banua bakang bimbi e na sasanga ni kena tarobi na tete ni mati na COVID-19. E kaya o O'Connor ni sa rambay lebu sara na bingarabi ni tambana ni mbula e na ngaunongo. Wili kina na kena mentolabi endo na rumu ni bakang dindiki bou o ya na Cardiology Center e na CWM Suba. E na tombana ng taman ni mbula na nonrasikobi na linga ni bingarabi e na BSABT. Kinang gito, raw ni nama ki mesonan tong gito may natimilo abitu, meron na pagitabi ni karuni waboki ni sotsota ni skipakap e na pagaraw yung go. Go me pakatagiterio tamani, alasyon ng duba, libay ka ni konda, meli interna langi kay chuta wainingolo. E kao Gareth Biba, ni yung go endo ni tubutuba me maroro iti nga na koukou ni ang onra na thorbo. Gito na mo ni madhongo o suba, e na sota kay yasawa, e na rara na ENZ Stadium. Ia na timi ni nanronga e na dhalindi kei na mosi e na rara lawanga mai singatoka. May dhabikir na pakalilaka ni noonday tukutuku na kene kuri e rano na semana stationi na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni pakaling binaka. Hi, I'm Ini from Raki Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.